Muhia mbere ni uria wi mwihirito tini ndaugire ni Gikuyu kuona kaunti ya Kirinyaga ni tuberetio na njira nene ni thirikari nene andiki akaru atatu aria maumite Kirinyaga makinyavara tafarira cia mabilioni ma mbeca kaunti-ini ino. Agithuri matafarira ya waki wa demu ya Thiba na muigana wa shiringi bilioni 20. Mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiine wa bururi Ndagitari Karanja Kibisho augite ati amwe aria makugunika na njira nene na tafarira ino ni arimi a mucere guku muruna we ministry-ini ya mai Joseph Irungu akiranira tafarira makiria cia mai kaunti-ini ino. Unajua iko muradi ilikuwa imekuwa pale, the biggest water project ya dam yenye imepewa grant na JICA ya 20 billion yenye amesema hapa itaanza kuongeza ukuzaji wa mchele by 13,000 acres. Tukipata maji ya kutosha tuweze kuexpand ile scheme kule upande ule wa Kiamanyeki na kule kwingine sijui ni Kandongu na kule Kianugo. Hamwe na ciiraniro ingi iria ciaheanirwo ni President Uhuru Kenyatta ni waki wa kiharo kia Wang'uru kiria kiri thiini wa gicigo kia ubunge kia Mwea na ningi kigina kia muigana wa shiringi bilioni 9 gikiranirwo kia waki wa barabara itiganite kaunti-ini ino. Mukuririkana riria President yerigite Kirinyaga no igire kwina bara iria yumaga Kianyaga igathiira Kibugu igathie Embu barabara iyo ni ndeku na turenda guthii ku ride na nitukumkaribisha. Kirinyaga Central kwina projects nyingi muno cieketwo cia gwaka police stations na administration blocks. Tuombe Mungu corona ikuwe imeisha, tugeuzie mwaka hapa wa new stadium. Na tumeelezewa itakuwa na ghorofa 3, itakuwa international stadium. Seneta wa Kirinyaga Charles Kefiro na abunge makiraha uthii wa nambere uria urakinyio matura-ini ni thirikari nene. Muthuri ugwitwo Kibisho ni atusapotaga muno na gite kiu ahetwo andu aitu tukirangire nigetha riria twathiho twakayaga twitira mapias yariku ayangi uguo no uguo tungihota kumutahira andu aitu. Siku nyingine rais alikuwa kwa hiki waja akaahidi tutakuwa na mradi hapa wa hii stadium, a modern stadium. Saa hii imefanyika. Saa hii bei ya mchele imeendelea kuwa 85 shillings. Kaimwenda gate andu aitu, kaimwenda gate atongoria me ba PSS tondo tutena CS twathiku ne matothikagiriria na magatuwa guidance na tukona kiria turenda. Sababu mimi nimeangalia ile serikali imetufanyia. Kwa upande wa rami niliingia nikiwa mbunge wa Mwea tukiwa na rami kilomita 4 kutoka hapa Gurumbani kwenda hapa Didruku. Tukawa sasa tumeanza barabara ya kutoka Kagio ipitie Kandongu imalizie Mutithi alafu itoke Kandongu ikuje mpaka Gurumbani ipitie Karira. Kibisho akihokerwo gukorwo ari maitho ma thirikari guku Kirinyaga na gutigirira ati tafarira icio ni ciarika. Arimi a mucere riu mena gitumi gia gukenerera kuona mwako wa demu ino ya Thiba ni hindi unyitete thinga, thirikari ikiranira gutigirira ni atiriha tafarira iria ciothe cianjiriirio niguo kuguna muingi. Wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni Kanyako horo kuma Metumi Ndigimaguru ndi thiini wa kaunti ya Kirinyaga. Ritwa riakwa ni Wambui Mwangi wa Wokabi.